Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee to Menchapatir Pi Ponsi Arnisia Parman Langbong Ningpi Hawara Long Akeja Pensi Kelang Ponaje Make Kibipon. Jaffa Karbi Anglong District Committee to Main Pen Kedam Tani Joint Director Long Damsi Hospital Ben Keheloving Ahawara Long Akeja Pensi Kelang Ponje Poda Chinki Chitan Damsi La Sorting Ben Kedam Tani Kaprek Ahawara Long Stamit Jaffa Karbi Anglong District Committee to Main Benchapatir Pi Ponsi Ake Pensi Kelang Awar Sairata Tom Pan Panong Ponsi Akeja Pen Kiso Lang Ponlong Lo Lason si aru ache klonifying ko raisiar ni lakain ko singason constituency ke parlo langboni pi hawar langboni pi emis kolong hawara tom hana kaya ben keso langpon lo lason si area ke ingso ikue pok keso enu kangtong solo to mosumar ka chopate tumapan lapen eso keso cancer keso lapen government hen pen kidok te dara tumpan hospital long akeje pen se ka chalangpon long je apan Ayushman Bharat card tame akai pen se smart pi pon lo bangsa ke pen se kelang ponalong doktor tum dang tame amethang asai cheklem ponsi kadok kai bang paroni social atom fan doktor atom pen akeje pen keso langpon long lo mangso free medical health camp ke pado pon along jasmet pet specialist a doktor atom kachatong dun atom amen lake doktor BS Tokpi doktor SK Das doktor Dengthong Teron doktor Mindar Teron doktor Nipone hi lapen manja block primary health center staff atom doan lapen langbong pi sub center lapen asa tan atom chutong dun si mesen men langbong pi hawara atom akeje pen keso langpon long lo Langbong Ningpi Hawara Long Bangso Free Medical Health Camp Kibi Pon Theka Jok Langbong Ningpi Hawara Tompen Jaffa Karbi Anglong District Committee Tompan Aningkang Samen Kachoro Pajelpot Free Medical Health Camp Kiba Dopon Along National Health Mission Lapen Health and Family Welfare Department Karbi Anglong Thomas Council Lapen Jaffa Karbi Anglong District Committee Tom Kacharap Kachatopen Akeja Pen Kiso Kelang Pon Mesen and Kipachan Pon Theka Jok Jaffa Karbi Anglong District Committee Along Abidisar Kiri Rohin Pen Kachoro Pajelpon Lapen Jaffa Karbi Anglong District Committee along Amaipu Sampri Behin Ben Stami Langbong Ningpi Hawara Tompan Kachatudun Pen Akeje Pen Kiso Kelang Ponalong Akeje Pen Kiso Kajalang Dun Theka Jok Hawara Tompan Maipu Sampri Behin Pen Kachoro Pajerpon Lasun si Kawang Jilang Ani Stami Kaprek Hawalang Stami Lapusona Saikereng Ponalong Hawara Tom Mithang Okran Ki Messenger Pan Nanitum Ahem Theko Bolong Akeje Pen Kiso Kelang Ponalong Nanitum Dawai Hahiwila Pen Kiso Kajalang Dunjia Pan Chuning Ripon News Desk Report Loti Kimi News Karbi Anglong camp aduke ini ke third camp iglo Japan Darpen itu camp oni sini itu arong nami claim bomlo pini ke langbung kisi bang iglo penon apang doktor tham ko iglo ni la bang choksi department bang choksi doktor bang iglo sia soting besi tu angke body phone lo ar lo dim bang si rat tung ta ale dui pus ni tu mathalo ko mo phida la sole bi pomte ni bom besi ni chu ning iglo la jafa tung phanta ar rat tung ta ale dui bom bom pusi ni thanik cha so non kibang gilang da ko son klem mom gilang so klem phone bom bom rat tung cingrum no tangte ba jafa tu arrange phone tangte la pe andar jitu health and family fe andar la tung arrange tangte jitu bang bom adi 21st May 2024 আমি এই বকলিয়াৰ ওচৰৰ লাংবং ডিংপি বুলি জেগাত আমি আহিছোঁ আমাৰ 7জন স্পেচিয়েলিষ্ট আছে মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট আছে গাইনি স্পেচিয়েলিষ্ট আছে চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট আছে ENT আই সাৰ্জাৰী আৰু ডেণ্টেল আমি আহি ভিতৰৰ অঞ্চলত আমাৰ সাৰ্ভিসটো আমি দিছো আৰু এটো জাফাৰ উদ্যোগত এই কেম্পটো অৰ্গানাইজ কৰা হৈছে লগতে ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ইয়াত মানুহখিনি অলপ উপকৃত হ'ব চাগৈ আৰু হৈছে আৰু সেইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি LP school along Jaffa pen organize health camp along pini nili tanang chitong lo nili Dr. Ranjit Timung child specialist lasi non basically pini ke maximum school student tum sige bang lasi adung arai ke do tum ta kachere megi aphan non ephong awareness hai hisab sini linang than po non ke kaphang o ka porlo pot ki so ta aja doi basically diarrhea non ke anko dengue season bang lo lasi adho ko tum ke penanga tum ke hem si treatment asapso pi ne e aphusu hile tu jat pen po hospital pon pede teti lasi usomara tumaki so bage hospital pon da prangsi me athimene aphu ke so kopi po se aphu ke so malahe lang nai etu non ke karbeng lo ke malaria ke jumchet lo malaria ka velo sita non akimia ki so sibang bom dengue ki so aga diarrhea polonte jong si apoket dam aninge bang dam dam thor thor de pressure ta belete mohadak hospital ke le anke lid delante
kaparing ita sungku angko even dengi ta non ge season nang lelo mati becenge lasi halasuta hospital kidam ke ledlo pulonde lata ka siksak katura do kokka hai age nora bhoy bage awareness ai sab rata tumhani li pachini indunge itum dengi outbreak hut dipu area nilia mata durlo as a child specialist kalista like general duties in tumpulo mane source reduction mane chitim kapati yadhimedi lahai itum non mang kiwarna po mane langbung tapalong to kopina tayar mane hem tayar do lahai bang itum langbung bi beret ring ate hadak langbung dulu pelonte chitim pati po larva do po angko chitim ring tu po hala sa chitim sengke hem dungarai pine angko munit fan cek thulu po inut fan cek lo pelonte hala dakta angko dengue do dhuka po lason si spread bompo lasi non rada tuhan kapacini itu ke dengue season nang lo kacire mek age big especially osomara tuhan ke apu ke solo pelonte arnisi nini honone na tum hospital kita mia fasini di milihin menjuni do lapen non jafa pen along kaprek organize lang pu hala dak seta mane nilinang dun dedet puseta ba kaprek atuma doktor doi hala tumda la sonsi awareness na litum hanang pipo lasi kacire megi afan especially kang sampen de la ka phang okapor ge keso kiuni tum doji kapasi singjam pen lok ba pokoso pine lai pen danglok adi lasi awareness kacerok tok pen hospital kita mia fansine anu tine phata tuning dilo lalu tum tharang ke abitung an han samne tum hinta nilihin tan ka pa jawa ini ladak gasemet kat la nil tum lang mung pia long ladak free medical camp mate la bangso kepada pording tum ningarau piklo ladak gasemet kat lang mung pi hoipen setamen ni tum ningarau piklo la posona toga jo along ni tum dagnon barikha por mate barla por sonsuya kisu mana kisu kin e la person dodo anin kan wang sitame se diarrhea pen chenglok kaprek kisu sitame la sondo la sitame non jasame pen ni la kiru piponing tung la jafa la bangso bitung nomhan ni la kiru piponing tung je pini alang litum ka organize pen la so dalang muning pi kapap hiu pa dimalong sitame ma tok ajo sitame la person rata tumhan isi awareness mate akijoy pen se kelang kon ada bangso long alang litum kedeng pon na pot ni jafa abitung ban akiru pilo lapen kadowe pin la bangso na chetong dun la doktor akati kedo ana to masita me nilitum la muniti hoipen mana kachuru pilo tapi itu ning samping lo ladak ini tu makijoy pen se kechilang langka coba to pini jafa Carbino district pen itu pini pen ni thom lo iltum kapre hawar dam si pinian ke iltum langbong ding pi hawar nang de lo asila lo kapre hawar long son si pini labang so health camp ki bi along langbong ding pi idea long sita me penangan arong so dong sita menang chitu dum lo tasidak pini se ke chilang lo kado we pen bang haroini so se chat andak do bosi beta long lo tasi ningarong lo lason lapuson ilitum han nanga chedap nang chitu dun pot lapen doktor dum han sita me ilitum ahin ben me churulo jelang litum an kheloving pen di furung sopi pen dak anang bang pipot alang litum han sita me kurang thupajir lo lapen kewang jilang an sita me anso se nilitum jafa asong phan anso se nang chedap nang chitu dun bomo bosi nilin pen chuning ripon lo lapen churupon lo ahin pen padak an langkah humri aku nalihin pen apang sing otom han kalon pagi lo kasi pini ladak nang jafa atau mahin pen ake joy pen se kelang so our side rat aphan lamunuti arat aphan our side ke pikona jo nalitum jafa alang natum aphan ningak long pen akaru pagi lo athe ladak ne la an atok along lamunuti prote singasona long isi atok adim lo madak keso hajar keso do kami ngantom mahai hajar keso do pu mathasi nela bumi pi arat afan stame keso aku ga penlang pona itu medical pencerat lang pona pi so japa tu ka boti pen pin badak asona keso aku ga pencelang ko pen itu lang bumi pi hawa arat hoi pen sini itu ning aklong pen alang itu han kecuru pajero rong arat pan mata saya ki joy pen si kenang awal saya ki kon rupu alang nitum kengkam kedeng pon long ke
rong arat tum sitame aning arong dolo athene di long nia dim dun lo lang tum ku cheng si bang ke kludung along pang cheng pon lo hadak kame bang tharo ni so se rong arat tum ki su ki joy ben sinang long lo na pen na ki joy pen ma si duai ta long pon lo ta pen ki su ta ke pang thek pon ta dolo pen la an so se hala ki su ga chelang akar la an ta ki joy pen si pasulam pi pon lo bang so ta na so bar sa ki pila ke litum Health Department, Cardinal Thomas Council, arum kido dapen ke National Health Mission na hinpen. Si lang ito ng rabdon lo, si patir pipon na bangke japha karbing lo, yung aro alang ni naipu sampri behin bang silang ni magsipang nahan pipon lo. Risang ho tamang lang ng rabdon lo. Asang taksi doktor specialist bang nerkep bang sakep anan si cetor kompon alang letum cuci junjis tame kerat kanjima ta sarang dokter bang sedang kon non puthot niphai ungko nerkep arni bangke kaki jana longsi puthot api joy pen silang konji nasi non testament ni cuniri lo kaki jana hawara arat atum testament ni cuniri pon lo nang letum niphai ko nerkep arni bangke ayata sai le dusat tame ciura nang ok nang pran bang Aki joy pen bang kesuk lang hot bang cikok lang ontak. He okar lo kesuk ko pidong dunu chini non kini tang kring put hai semen non adam so pen le okar nuda tahai. Pasila so prang sili tumang kisu tamme pang ketong long nangi. Aso pan mat ha si bang jap ha tumang ke bang so war sai nang pilo so war sai le tum eno nangi nang le ok nang le pan yung simini pulo nang le dak no kiduk kon ke boy pang cheng kon ko. Ok pran yung simisen lo pulo nang le Hai kita mekang ni penang le ajat kasai tam menang le cuklam lo ko nasi alang le tum japha tum han ada me pun cheng lok nang le sang do anak man churu lo doktor sitong an special sitong an alang man churu lo laten ke le tum joint director DPM alang le teman churu lo kasi an se rong source tame bang sabar sai chanu non aki joy pen kisu kelang akarda bang nang le tum cheng an do lo na lo ni nang le tum ai kaki habar arat Teman cuning riponji, lapen ket, mungkin banggi arni anse, langsung nak asai dengkon lang ase. Rata tulis tamel laso putak bangket cerok tok dutu, nang li ok nang li pranjong, kai ke me pun pan bangket, nang ta aprang kon sikisu tamel, sipang tekon tek lagi, lah helon ni nang tu rata teman cuning riponji.